Kia ora te iwi haere ake nei I te karere e matekiri ana tētahi o ngā tarati o Ōpihi Whanaungakore I te whakatau I puta ake I te kōti taiao kia koke tonu ngā mahi hangawhare ki tētahi haurua o te whenua tapu. E tipu ana ngā māharahara ki te pire hō a te kāwanatanga e whai ana kia whakahou ake I te ture rawa ika o tēnei whenua. Mo te wā tuatoru ka hoki anō te kapataki whitu o te kura o Manukura ki Hapani mo te Senex World Invitational Rugby Tournament. Kei ngā pō whaitere, kei ngā pōrete o tēnā whānau, o tēnā hapu hūri noa I te motu tēnā koutou katoa. E matekiri ana tētahi o ngā tarati o Ōpihi Whanaungakore a Hemi Hireme. I te whakatau I puta ake I te kōti taiao kia koke tonu ngā mahi hangawhare ki tētahi haurua o te whenua tapu. Hioi hei tāna, aha koa te whakatau nei, ka whawhai tonu ngā uri, ko te noho ngā whenua pea, te oti ngā atu, anei te pūrongo a Māhina Perenara. He pā mamai. It's a bit like going to court because you got caught robbing the house, but then the judge lets you off because you only stole what's in the lounge. I te whakatau a te kōti taiao, kia haere tonu ngā mahi hana whare ki runa I tētahi haurua o te whenua tapu o Ōpihi Whanaungakore. It's hard to comprehend, and this is the feeling here, that because they've reduced the size of the development, somehow it makes it okay. That's kind of hard to fathom. Ko tētahi o ngā āhuatana matua I matekiri ai ngā kaitiaki, ko te korena o te kōti I tuku I te take nei, ki te kaunihera Māori o Pauhere Taona hei aro hae mā rātau. Arā kia riro ke mā te Māori tonu te take Māori e whiriwhiri. The court had the opportunity of remitting our appeal back to Heritage New Zealand and the Māori Heritage Council so that we could be judged by our cultural peers, you know, and it doesn't matter how many books on Māori you read or how many courses you've done, being Māori is a feeling. It's not an intellectual exercise. And so the fact that the court decided they didn't need that expert Māori guidance and that their cultural and intellectual superiority was sufficient for them to make a decision is hard to take. No ngā maramatata nei takahi ai ngā tiriti o whakatāne, e te hiarau tānata ki te tautoko ake I ngā kaitiaki I tai ki te kōti taiao, ki te pira I te whakatau a Pauhere Taona. The unity, the tautoko, the support that was shown in the hikoi, and the aroha that was felt on that day means that you know, we're not going to fall over just because of one decision. That, you know, one battle doesn't win the war. So I know that our hapu, our supporters, our iwi we're fighters. And, you know, again, it's not, you know, it's not the fact that we lost, this how well do you get up, you know, and we're ready for it. We're ready to go to whatever lengths need to be taken to protect our whenua tapu and the tapu of our tipuna. E ai kia Hireme, he rahi kēnā whenua o ngā tia wakuariro, nō reira me whakaheke wera ka tika e mau tonu ai ngā whenua e toi ana. If you use the analogy of a bank, all the land in around here, Ngātiawa land now, is all put in the money bank. Our cultural bank is nearly broke, and all the land is now part of the economy. That whenua tapu over there is all we got left in the bank, and if we keep letting them take withdrawals, turning that land into tapu, we're going to be left with nothing for our mokopunas.
And so we need to now draw a line and say, no more. You've got all of this. That's all we've got left. And you've got to leave it alone and you've got to give it back. Hei tā hire mea no, aha kua te whakatau nei, e tino kore nei rātou e tūohu noa. It's too important and it's worth, fighting for. In that sense, it's worth marching, it's worth protesting, it's worth going to court. But ultimately, we're not going to be bullied into anything or told that, we've had a good go at it now, pack up your toys and go home. No. We love our people, we love our tipuna, we love our mokopuna too much for that sort of thing to happen. And so, ka whawhai tonu. Ka whawhai tonu, kia tutuki rā no nā manako. Mā Hinepehinga, pūkāia. E tupu ana ngā māharahara ki te pire hō a te kāwanatanga, e whai ana kia whakahou ake i te ture rawaika o tēnei whenua. Ko te pūtake o ngā māharahara nei te rāpea, mā taua pire ka whiti te mana whakahaere i te moana. Hei tā ngai tātou o te ao Māori neke no atu tēnei take i ngā whakaaro ki tā te rāngai ika manaaki i te tai ao me ngā rawa o te moana. Engari ke ia ka pēhea rā te whakaitanga i wainganui te Māori me te karauna mo ngā rawaika, ka pēhea rā hoki te rangatiratanga. Kei reira tonu hoki ngā māharahara e pāna ki te pau haeretanga o ngā ika o te moana, nā te nui rawa o te hao, te whakaititanga iho o tā te tūmata nui whakatakoto whakaaro me te pāanga o te kōkiritanga o ngā umanga ika i raro i te ture whakahohoro pūāheitanga ki te maha o ngā ika e toi ana ki ngā whakatupuranga o Āpōpō. Ka kati te wā tāpai tono i te rānei, engari hei ai rānei, ko tā tēnei pire he tāwharau i te rangatiratanga o te Māori, ai rānei ko tā tēnei pire he tūraki i te rangatiratanga o te Māori, ki ēnei taonga o te moana, ahu atu ki ngā rā o Āpōpō. Ka whakatakoto pētihana a John O'Riddler ki ngā minita o te kāwanatanga i te rānei, kia mutu te pāwheratanga o te papa moana. Ka tahia no te tangata nei e 36 ngā tau. Ka kauhoi i te roanga o te tai o te rāwhiti o te ika a Maui, hei whakatairanga ake i tāna kaupapa. Me te aha, neke atu i te 73 mano tāngata i waitohu i tāna pētihana. Ka ōkawa te whakatakotoranga o te pētihana, me te pānuitanga o te pētihana ki rō whare pāremata, e te māngai tōranga pū o te raki e Grant McCallum, ka tahi ka haere ki tetahi kōmiti whiriwhiri. Nā, ko te minita o rangatiro o te rānei, ko te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka, te pūmautanga o te mana o te kāreti o te aute. Tēnā koe, te rangatira e mihi ana ki a koe. Kei taku mētara kaura, kei taku ārero hiriwa e mihi ana. E hoa, tā te kōti taiao. Tā te kōti taiao e ki ana, e pai ana kia whakatū whare ki rungi te wāhi tapu o Ōpihi Whanaungakore. Ko koe te minita tuarua i ngā take whare te minita e whakai ana koe, kei te pai kia whakatū whare ki runga wāhi tapu, kei te pai kia whakatū whare ki runga ia Ōpihi Whanaungakore, kei te whakai koe? He mea whakamiharo. Kei te kōti hoki tō rātou whakawā i nei momo kaupapa. Ko tāku ki ngā tangata e whakahaere ana i te hanga whare me era momo mahi. Me haere ka tika ki tā ata wānanga me ngā whānau me ngā hapu o te wāhira. Te ahone, kāri te taringa whakarongo ki ngā tarati, ki ngā whānau o Ōpihi Whanaungakore, ka whakatū whare tonu rātou. Ka pauri hoki tanako i tērā āhuatanga tai no au ka rongo ki enei momo kōrero e hoa me taku wairua e pauri ana i te rongo ki enei momo āhuatanga. Kei te kōti tō rātou whakawā, rereke ki tōnga mahi tōranga pū o engari ko tāku e aki tonu ana i a rātou e hanga āwhare ana me matua kōrero tahi, me matua wānanga tahi i enei kaupapa. Kia tahuria ke tāua ki te kōrero mo te tangata nei a John O'Riddler me tāna pētihana kia mutu te pāwheratanga o te papa moana. Kei te tautoko tonu koe iaia i te mea, toku mohio iho i te tautoko koe iaia kauhoi ana i te whānuitanga o te moana. Kei reira tonu tērā tautoko a te minita nei a tama pōtaka i a John O'Riddler me tāna pētihana?
E hoa me mihi ka tika ki tērā mangopare hoki I kaukau mai I te rainga ki te whakanui ātara. Me tōna kaupapa nui ko te oranga o te moana. Ma te moana no tātou e whakaputa ki waho moana, e whakatā hoki, e whakatau hoki ngā tāruke a tāwhiri mātea. Ko tāku te āta tautoko I tā Grant McCallum mahi, te whiwhi te riro atu hoki I te pēhi ana, kua tuhia, kua pāngia nei e te moko a tēnā tangata ai ki te kōrero tatatu ki te waru te mano tangata. Nā reira, ko tō mātou mahi nāi nei te ātaro take I ōna kōrero, me te moe o kei reira kei te moana, tā puke hoki, ngā mahi hika me ngā mahi rawa ika, ngā I tāua me ngā iwi Māori. Nā reira, ko tāku e māna I tēnā wā taiho te kōrero kia āta kite I ngā whakaritiringa o te pitiana, engari kia whakatupato hoki tātou I a tātou anō I ēnei āhuatanga katoa I roto I te moana. Ka pai tēnā I te minita, pai tō whai whakaaro nui ki te moana me te kaupapa te tangata nei a John O'Riddler. Kia tahuri ake tāwe ki te kōrero mo te tiriti o Waitangi. I te mea tāku mātakitaki ake kei te tānoa anō koutou o te kāwanatanga I te tiriti o Waitangi. Ara e whai ana koutou kia memeha te mano o te tiriti I roto I ngā ture 23 o te motu. O tira I roto I ngā kawenga o te ture mātauranga hoki. Kei te tautoko rānei koe. Tama pōtaka nei, te tangata tino rangatiratanga I ngā wā o mua, kei te tautoko rānei koe I te whakahāwea tanga o te tiriti o Waitangi I tēnei wā, e te minita. E kore taia te whakangoikore hoki I te mana o te tiriti e hoa. E kore a tama, e kore te kāwanatanga aha ko pūru mai, whero mai, pāpura mai, aha rānei. Kei reira, kei te tiriti o Waitangi tōna ake mana. Ko ngā whakamāramatanga mo ngā mātāpono o te tiriti, kia mātou o te kāwanatanga haumi, me whakamārama hoki I tōnga ia te mātāpono, ia te rerenga kōrero e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti. Ko tāku e aki ana I tēnei wā, e hāpai ana I tēnei wā, ko te rārangi matua. Kei reira, kei te ture whā omo, te ture mo te papa atawhai, ako nei, ka kite hoki I tāku e whakarewa ana, e whakatūtū ana I tēnei wā. Engari, ko tā te kaupapa o te kāwanatanga, ko te whakamārama hoki I ngā āhuatanga Wenerei rerenga kōrero mātāpono mo te tiriti o Waitangi. Ka tai, ka mārama hoki te anga whakamua. Me te tūmanako I e te minita, ka kaha tō tohe ki o hoa o te kāwanatanga kia kaue whakawaimeha, kia kaue whakaiwi kore te mana o te tiriti I roto I ngā ture engari, kia whakakaha ke ake, kia whakamana ke ake I e rā mātāpono I kōrero mai nei koe. Ko tā te kāwanatanga whakarite I etahi whāinga matua, kia ora no te kano rautanga o te taia o Aotearoa. He anga whakamārama mo tērā. Ai ki ngā kōrero ka tahi anō etahi whāinga matua hou, ka puta ake I a koutou, pāna ki te taia o te kano rautanga o te taia o he anga whakamārama mo tērā e te minita. E hoa tēnei āhuatanga te kano rautanga aha ko te tai whenua, te tai moana rānei, kei te memaha tōna haere. Me tō tātou e mānakanaka ana, e a wangawanga I tēnei wā, ka riro ma ngā tia, ma ngā paihamu, ma ngā kiore rānei, o tātou whenua e ngau e kai. Nā reira, ko tō mātou mahere, rautaki hoki, ki te haere ngātahi, ngā mahi a te kāwanatanga, ngā kaunihera, ngā iwi, ngā pākihi, me ngā hāpuri, ki te puhi atu nā tea, ki te whakaweto hoki, I te oranga o nei rodents nei, nei mustelids nei, ngā toriura, me ngā ngeru take nei, kia kore rātou e kai, I ngā manu o te wānui a tāne. Nā reira, tō mātou I tēnei wā, tō tātou I tēnei wā, te āta whakatakoto, I te rautaki, te mahere, me pēnei tōna anga whakamua, a te koutou, kei te eke mai. Ka pai e te minita, ka pai tēnā kaupapa whakamutunga. Tau toko marika nau I tēnā kaupapa. Ka mihi nui kia koe, huro ana te kāreti o te aute I ngā kōrero, ko puta mai nei a koe I tēnei ahi. E te minita, e te rangatira, e te tuakana, tama pōtaka. Anei te mihi nui kia koe, tēnā koe. Huia tuia, e te mātātua, tēnā koe. Kia ora. Hoi anō Karere TV, tama pōtaka minita whakawhanake Māori a muri ake I ngā whakatairanga mo te wā tuatoru. Ka hoki anō te kapataki whitu o te kura o Manu Kura ki Hapani mo te Senex World Invitational Rugby Tournament e te iwi kia mau tonu mai.
Hoki mai anō ki te karere mo te wā tuatoru ka hoki anō te kapataki whitu o te kura o Manukura ki Hapani mo te Senex World Invitational Rugby Tournament. Nā te toanga whakaihu aka o te kura i te whakataetai Condor Sevens i te rātau. Ka whai wāhi atu rātau ki Hapani me te hi kaka o ngā kaitākaro ki eke panuku rātau. E whakangungu ana tēnei kapataki whitu no Manukura mo te whakataetai Senex Katu ki Hapana. This is going to be our third time going to Japan, so we're really stoked that we've won the Condor Sevens Nationals 3 times, last year in December 2022 and 2023. We know what competition's like and we're just ready to go over and play. Koenei te kapataki whitu e pupuru ana ki te taumata ki Aotearoa nei. Me te aha, e whai ana rātau i te rā taumata ki mamau. The group that we have is quality, they work really diligently, they're committed, they put in lots of sacrifice, and we've got amazing staff. Kua taunga Melina Leatherby Miller ki tēnei tōna mana. Hei tāna, he nui ngā hua ka hua ake. I te hākina nei. It keeps me active, it keeps my mind going. And I suppose you meet so many new friendships when you're out there too. You meet so many new people and, I mean, it takes you places that you wouldn't go. Waihoki, ko te āwhero nui, ko te kuhu atu ki te poraka pango. That's my long-term goal, obviously, once I get through FPC, and that's my second year in Cyclones this year. So once I get through FPC this year, and obviously still being a schoolgirl, and I've got my foot in the door for Hurricanes, so I think if I can keep working towards those goals, I can get me a black jersey. Aha kua te ki ngā o tēnei kapa ki tōna kōtihitanga i te tau kua hori, kaore tētahi whai wāhi atu, ki te kapa o Aotearoa. Well, with the selection, there was a plan, you know, and New Zealand Rugby and the coaches at the time had a plan, and they were successful, and now we trust that our girls are also in the mix. Women in sport is not something that's been dominant. I think they always think men's supposed to be the dominant race in sports, but I think women have a point to prove about playing sport is for everyone. Engari, mo nai anei, e kai ka ana te kapa kia whakahoki mai te kapu o tēnei tōna mana ki te kāinga. Regan Paranihi, Taiuru News. Kua mahitahi a te ao o Hinepehinga ki etahi o ngā kaiwhakaari rongonui rawa atu o te ao, pēnei a Jason Momoa. I nei kua hoki ki tōna kāinga ke ki tūranganui a kiwa ki te whai tūranga hou. I noho ngātahi te whetū mai angi nei rāua ko rāhia timu o Taioro News ki te whakapuaki ake i ona wawata mō ngā rā keimua i aia. E kanu ka pūkaua! Kai whakaari ia I te hōtaka Chief of War I mahi tahi me ētahi o ngā tino whetū o te ao. Never in my wildest dreams did I ever actually think my acting career was going to work out. Yeah, pretty buzzy. I nāia nei kua whai tūranga hou a te ao o Hinepehinga, engari nā tēnei tūranga hou kua hoki mai ia ki te kāinga. So I've come home to do some mahi with our rangatahi. I have a lot of love and passion for creativity and what creativity can do for us. Hei tēnei wiki timata ana mahi me te runanga o Turanganui a Kiwa, e aro ana ki te whakarite I tētahi wāhi haumaru, wāhi tautoko anō hoki mō ngā rangatahi. We are launching our very first program in collaboration with Toi Haukura and EIT, looking at visual art through Toi Māori. Nā ana mahi I whakawhiwhia e ia ki te tohu breakout performance mō ngā mahi paua ka whakaata ki te tohu tike ātau unforgettable. E hara take toa I te toa whakatahi, engari he toa whakatini. I'm still confused how I got that. Like, I'm sorry, but there's some serious talent in that show. Nā taua whakamānawa I tuhia tana ingoa ki ngā rārangi manuhiri mō ngā momo whakanui ki Los Angeles, ko tētahi mo te pō nui rawa atu ki Hollywood, te hui Academy Awards a Elton John. And my manager reaches out and says, I'm going to try and get you some invites to some industry things. All I see is Elton John, and I think, oh, maybe it's like a concert. Man, yeah, I'm in, I'm totally in. I did not realise it was one of the biggest parties of the year. I had no idea I didn't even realise the Oscars were happening that weekend. The island is calling again. We've got
I nāenei ka kuhu atu ia ki tētahi āorere ke, ka whakataha hia ngā tuhinga whakaare mō ngā tuhinga rautaki. No nā kua nei whakaingoatia ia hei me matākoro o Celebrity Treasure Island, e whakataetai ana kia kohi pūtea mō UNICEF. The reality shows give me anxiety. And then I thought, well, actually, you're playing games, doing challenges to earn money for charity. I went, yeah, no, I should say yes. I should say yes. Mai ngā atamira o te ao ki ngā kaupapa a hapori, aha kua te tawhiti o ana haerenga ka tonu tā te ao o Hinepehinga ki te kāinga. Rahia tumutumu, tai oro. Karawe, muri ake i ngā whakatairanga e tiwi ka tirohia ngā tohu huarere o te wā. Wenerei e tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Hangai ana taua waiata ki te ahua o te huarere kei mo i a tātou a pōpō i nā rā hoki taku titiro ka tau te korowai o hine raumati ki runga ki te whānuitanga o te motu a pōpō. Koe nā tātou kohinga korero i tēnei rā e tiwi e mihi ana ki a koutou katoa ngā manakitanga o te wā me ngā tauwhirotanga o te wā ki runga ki a koutou katoa huri noa tūrou parea tūrou Hawaii.